وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فارون كربي تي قلنس كإساتي نقايا في رحمن إساء كيوهم دا ولت الأبتك أدان هنجن نبي رحمتان عالمهم دا إرق إساني رت هاجراتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم إساني في صحابة إسانيتي في ور إسانيتي في ور إسان دوبان رفيد دينا كان رتي إسان هردفي دينا ربي ديرير سهون درتو نجني ربي هاجراتو هغا قياك قياماتت إيغا كان يا أبولي ينكينا باكما جرتنتي أكما جرتنتي رسولك إن صلى الله عليه وسلم إسان هردفون واجب ربي نقرتين الركاي واجب ربي الركاي إسان هردفن مالي دنيات اللي كأجيل لنتانو آخرت اللي كهفل لنتانو أجيل لما دنياتي في هفلتي آخرة اللي ربين إسان هردف الرت هده إسان هردف التهده كنافو أدان هيك كمان جتشو أجيل لمت دنياتي في هفلتين آخرة أدان كهيك كتنيمتي نمني دنيات اللي أجيلو برباده كآخرت اللي هفلو برباده إسان مفانا هاديمو صلى الله عليه وسلم من إساتي اللي من إسا كيست اللي ور إساتي في اللي إلمان إساتي في اللي إسانو أكما جدًا صلى الله عليه وسلم عالان كيسن نما ور أفيتي في عالي جدًا أني عالا نما ور أفيتي في عاليتي جدًا صلى الله عليه وسلم أني ور كياف عالا كيسن جدًا صلى الله عليه وسلم كنافو تولي مناقة دبايا ألفني مناقة دباها جان أسيتي دوبا دبتشو وانت أني بربادو رسولك إن صلى الله عليه وسلم نو إبساني جران نمني أبولي يلا ما قبو أبولي تيتال ما قبو يوكا صديق قبو يوكا لما قبو كأكا غارت إساني بجين دابته إسان غرغاره تلتو اتحجته جده جنة سينا جان أكما سن انت للما يوكا انت لسديه يوكا انت للما يوكا باته أكا غارت قدسي تلتو اتحجته جنة سينا جان رسول ربي صلى الله عليه وسلم نما أنباوا قول انجن نما ور أفيت يفتلو يجو وبليان أفيت يفتلون الموتان أفيت يفتلون دبر أفيت يفتلون ربي إنما تولا جيتشو كان نبرسيس الرسول ربي صلى الله عليه وسلم كان نقرسيس الرسول ربي صلى الله عليه وسلم كان فدوبة فاطمة أكيسان اتجابي سن انت الإساني صلى الله عليه وسلم أكيسان اتي كأني أفبرته سيسا يؤسين أفت أكيسان اتجابي سن أكيسان اتجالة سنة أكسيسا قبنا وجي أكسيسا هجنا أكا ربي النور جالته أكا ربي النجالته نمني نما جالته اتفكاتا نمني نما جالته اتفكاتا سورة اللي حالة اللي جتشا في هجي كيست اللي سنة رسولا يوق أبنده اتررانه إسان اتفكانا جتشو سنة رسولا جتشو مالي سنة رسولا كان نمو سنة أفانين هنجدا حقيقة سنة رسولا مالي سنة جتشون أصلت كرا جتشو سنة جتشون كرا جتشو سنة رسولا يوجد كرا إساني جتشو كإسان متى أفيتي قفا بافتني متي إسان كرا بافتي متي كرا ربي باسيفي كأمتا في اللي ربي كرا إسانيتي باسي جتشو مالي وانت سنة جرم دوبا يوكا جتشا إسانيتي يوكا هجي إسانيتي يوكا وان إسان درت هجتمي أرغني إسان اتجال إساني
سنان قوله أو فعله أو تقريره يعني يوكا جتش إساني يوكا هجي إساني يوكا وان إسان برت هجتمي أرغني إسان اتنمن إسان كانان إسانتي فكاچو برباچيسا يو دغالا اللي إر نمن دغا دبتو علم نما إر رسول ربي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أكما صحابان وجرانيني خنان همن صادق كوفيل لنقاج وقام عليه خان دبان المصدوق كان وقا افمو أما اللي رسول ربي صلى الله عليه وسلم كأكسيتي كجراني اللي هجيني اللي وقا أمساني أما اللي وان جران وان اتنما ايمران وفي دورة تراني دلقان وان اتنما وامن وفي دورة دلقاني دبراني دلقان وان إرانما سيران وفي إران إيسان أكسي دوب رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمي فو قدوة حسنات ين أكما أبسا كيست اللي قدوة غاري تين تولا كيست اللي قدوة غاري ور أفيتي في اللي تولو كيست ور إساني رسول ربي صلى الله عليه وسلم قاف أمري تهان دبرتي سقل الرا أمري تهان dubartii saglan amrii irraa ta'an kana wayta nagaa qaban wayta fayyaa qaban namuu mana isii halkan tokko bulan sala allahu alaihi wasallam taraa kennaniif wal qixxeessan jechu qallaballe wal qixxeessan jechu kanallee nu barsiisan rasuli rabbii sala allahu alaihi wasallam akkuma san ufiillee dalaganii nu garsiisaniit nutti urgeessaniit nutti bareechisaniit akkuma san ammoo irraallee nu seeran walqixxummaa itti nama eemaran tana akkan diigamne jedhanii nama sodaachisan immoo nama kana dide namni dubartii lama qabu ka yooka achi oluu qabu ka walin qixxeessin qallaba keessatti ka walin qixxeessin daara baasuu keessatti ka walin qixxeessin mana galuu keessatti tara galuu keessatti ka walin qixxeessin guyyaa qiyaamaa kin kaafama cinaachi isa cina jallatee jedhan cinatti ka jallate tahee kaafama jedhan kana keessatti wal qixxeessuun yoo ijoolleen isaanii wal qixxooyte qallabni isaaniillee wal qixxaa'uu qaba yoo ijoolleen isaanii wal caalte qallaba ijoollee ima wal caalchisan yookaani uffatallee keessatti qallaba biraa keessatti mana galan keessatti kanatti wal caalchisuun agartee hin jiru ka biraa ho ka onneen yoo takka irra ka jaalattu taate sun waan rabbi harkaa qabu akkuma kanaaf rasulli jedhan sala allah alai wasalam yaa rabbi kuni qooda kiyya waan harkaa qabu keessatti waan ati harkaa qabdu ka ani harkaan qabneef nan gaafatin nan qabin jedhan maali inni kun jaalala qalbiiti jechu jaalalti qalbii harka namaan jirtu rabbiin bakka ufii kaaye agartee kaaya akka ufii kaayetti kaaya kanaafu atummaan hujii keetiin onnetee faanan deemin walaa tamiiluu kulla almayl hunda agartee hin dabina yoo alqalbiin teessanillee jaalalaan gara takkaa ka irra dabdu taate qalbii teessan faana dabdanii harkaanillee miilaanillee duukan dabina kana hin dhorgan rasuli rabbii sala allahu alaihi wasalam kanaafu manaa gadi baha jechu agarte ulfin walqixxeessan manaa gadi baati jechu akkasitti agarte ilmillee akka guddatu ilmi dhalatollee akka guddatu kanaafu malle walqixxeessaan ilmaan ufiillee walqixxeessun waan rasuli rabbii nu barsiisanii sala allahu alaihi wasalam akkamitti walqixxeessan nu'maan ibni bashiir radi allahu taala anhu abbaan isaa haati mucaa kee kana gabra kenni jetteeni gabrittii kennaniif yookaa gabricha kenneef deemi rasul argaa itti baasi jetteen sala allahu alaihi wasalam kennaa kee kana irratti rasul ragaa godhi jetteen deemee rasulitti dhaqee sala allahu alaihi wasalam yaa rasul allahi ilma kiyya kana gabra kennee jira gabricha kennee jira ragaa si taasisuuf dhufe jedheen
jennaan rasuli rabbii sala allahu alai wasallam hin beekani akka inni ilmaan biraallee qabu ijoollee tee maraaf kana goote jedhaniin lakki jedhani jedheen deemi kaa jedhaniin فأشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور نما أنا انتهي رقاتا سجنانين أني ميت الرت رقان تو رواية قريتك جداني وجولين تنتلي سيق أجيلو كيستي والكتا تو فيتا وين فيتو جدانين انفرا جد ماري كان نجتين جدينة اللي والكتا سيجتو يو وجولي واكنن والكتاسو waan duniyaa gugurdoo jechu yookaan immoo tokko buddeena yoo dhihanuma kennaniifu tokko yookaa cinaa nyaata tokko guutuu nyaata tokkof cinaa nyaata kun homa kun waan rakkoo qabu hin qabu laakin immoo agarte kennaa gugurdaa keessatti wal caalchisuun hin jiru jechu akkuma kana immoo namni gariin ilma tokko mana kenne lafa kenne maqaa isaatiin katabee taawwan hongessa ilma dhiiraatiif kenne intala hongessa dubra hongessa kuni waan shar'i rabbiititti jiraati miti kuni waan rabbiin irraa seere rabbiin agartee wal qixxeessaa jedhe jarallee wal jibbisiisutu dhufa obboleeyyan lamaan ka tokko waa kennanii tokko caalchisanii tokko dhiisan kuni deemta fuduratti wal jibbiti dubartii tahitti dhiiraayyuu tahitti wal jibbisiisaa taati كان ربنا قرت الراسين والقطيسة نبي ربي صلى الله عليه وسلم كانت وامن على شريعة اللي نمتش نيتي الرايودو يو نمتش نيتي وفي الرادو يو المان قباتي نيتين توني وان اني ديسر راهر كأفرفان آلتي شرعي ربي حقي كان حق النف يو المان قباتين يو المان قباتين هر كأفرفان آلتي يو المان قباتي هو hedduu taatu tokko lama taatu harka saddeettaffaa dhalti harka saddeettaffaa dhalti niitiin isaa yoo beera hedduu qabaatelle harkuma saddeettaffaa san addaan qoodamti walqixatti addaan qoodamti yoo isin nama du'e taate ho yoo isin duutee duniyaa dhiiftee duute yoo isin ilma qabaatte ilmi isan raayyuu qabaadhitti nama biraa irraayyuu qabaadhitti yoo isin ilma qabaatte hagam dhaala harka afreessaa dhaala waan isin dhiifterra yoo isin ilma qabaatte yoo isin ilman qabaaten qixxee dhaala qixxetti qoodate dhaala jechu rabbiin agartee kana kenneef akkuma san yoo ilmaan dhiise hoo namichi yookaan namtittiin ilmaan yoo dhiifte horoo isii kanarraa ilmi dhiiraa maal dhaala intalti maal dhaalti ilmi dhiiraa harka lama dhaala intalti harka tokko dhaalti maaliif rabbi akkana godhe kuni wal caalchisaa miti jedhee namni gaafachuu hin danda'asitti intala harka tokko kennanii ilmi dhiiraa harka lama akkamitti fudhataa zaahiran ulaallutti kuni wal caalaa dhare kanarratti jawaabni deebi'u maali namichi tokko intalaa fi gurbaa osoo dhiisee irraa du'e duniyaa dhiise mee haa jennu kuma soddoma dhiisee irraa du'e duniyaalle intalti kuma soddoma keessa maal fudhatti kuma kudhan fudhatti ilmi dhiiraa kuma digdama fudhata mee haa jennu kaniitii malee kuni yoo ilmi dhiiraallee fuudhaaf ka'e yoo intaltillee heerumaaf kaate ilmi dhiira kuma digdama fudhatee qofan laallu rabbiin waajiba isa irratti taasise mahrii intala fuudhuuf mahrii illee kennu manallee godhu uffatallee godhu kumni digdamaa ta inni fudhate tun qaata baraaxoytee tarte jechu intaltillee hin heerumti mahrii argatti mahriin isii kuma kudhanaa jennu amma mahrii kuma kudhan fudhatte ha kumni kudhanii ka yoo duraa lafa kaayatteillee lafa jiraaf kuma kudhanii illee mahrii itti eda'atte kuma digdama ta'eef kanumarrattuu ammallee qallaba isiillee rabbiin dhiirsarra kaaye mana isin galtullee dhiirsarra kaaye uffata isiillee dhiirsarra kaaye qallaba ilmaanillee dhiirsarra kaaye duniyaan isii walgeetteeti walgeettee tumateetti malee
duniyaan isii hin baane jechu duniyaan isii duraan dhumne jechu mee eennutu caalaa irraa argataree mee laala qooduma wayta duraa kana qofa argitan male rabbiin isii irratti waajiba tokko hin goone qallaba nama tokkootu qallaba ilmaallee abbatu qallaba manallee abbatu argamsiisaaf uffatallee abbatu argamsiisaaf maalire waan dibattun qofa bitachu kanaafu gartee rabbiin islaamummaa keessatti shar'ii rasuula kennaan erge sala allahu alaihi wasallam shar'ii kana keessatti garte ol qabe dubarti sha'nii dubartii ol fuudhe jechu isiin caaltu argatte jechu zamana jaahiliyyaa walin dhaalani agarte akkuma beekamaa ture dubartiin hin dhaaltu aslima warri zamana awaama arabni hin dhaalchiftu dubartiinu akka meeshaatti dhaalamti islaamummaan dhufnaan kana gooteef dubartiidhaaf duuba kanallee rasuula rabbii irraa barachuun agartee nurra jira irraa fudhachuun nurra jira haqqii dubartii kennuufin nurra jira dubartiin obboleettii dhiiraati haadha dhiiraati niitii dhiiraati haadha ambiyootaati haadha awliyootaati haadha ulamaa'aati islaamummaan dubartii hin tuffanne kana eenyu irraa barannare rasuula irraa baranna sala allahu alaihi wasallam isaantu agartee nuu himan akka isaan dubartii ufii illee itti kabajan akka isaan dubartii namaallee itti kabajan sala allahu alaihi wasallam dubartiin kabajaa qabdu agarte rasuula rabbii illee sala allahu alaihi wasallam bira dhaabatteet akka khadiijaa wajjin dhaabatte radia allahu ta'ala anhaa akka zamana duraa waxyiin itti dhufee isaan jarjaran san bira dhaabatte isaanii tumsite isaan gargaarte wallahi rabbiin sin hongessu ati namana hongayuu miti wanti sitti argamu kuni jinnii wahiitillee mi shayxaana wahiitillee miti kuni abadan khayrii wahii fakkaata jette gadi dhaabdi rasuula rabbii sala allahu alaihi wasallam niitiin gad dhaabattun gadi nama dhaabdi dubartiin toltun namaa yoo tolte rabbi illee isiif tola kanaafuu rasuuli rabbii sala allahu alaihi wasallam eega isiin duutelle isii dagatanii jiran haga jiruun isaanii jirtu waan isii khayri isii dubbachuu hin dhiifne haga عائشان فا إراهين أفتتك رضي الله تعالى عنها حق إسان إسي جالة حق إسان طلع إسي دبة أما أسلالا دبرتين قرين نما عمرين إسا قدتت تقرتي هيرم سيسا ان تقبلا حق إسي تقبلت إفت لكن رسول ربي صلى الله عليه وسلم قاف خديجة فود عن عمرين إساني وقاد قدامي شن عمرين خديجة وقا أفرتما ميلالا قا يو ربي ولي تلچه قرتي والجالة چيسي walirra horsiise maaltu argama ujoolleen rasuula kennaa sala allahu alaihi wasallam ibraahimii tokkocha waan hin tahin khadiija sudaye ijoollee isaanii khadiijammaan waggaa 40 geette tun kanaafuu baaraka allahu fiikum kunis laalamuu qaba dubartiin nama isii hin taanetti hin dirqamtulleen haqqii rabbiin kenneefi haa ta'u immoo nama guddatee jaaree isii hin taanetti illee isii dirquullee waan rabbiin agarte haqa isii kenne itti dirquu hin qabdu yoommoo isin jaalattee qeebalte tola isaa argite khayri isaa argite akka nama aalimaafaa ta'u beyte nama khayri qabu ta'uu beyte irraa fayyadachuu isin barbaadde suni waan agarte irraa dhorgan illee hin qabdu kun hin jira jechaaf jenne rasuli rabbii sala allahu alaihi wasallam akkasitti khadiijaa fuudhan isaanii waggaa gartee hagami 25 ka isii waggaa 40 duuba tola isii illee takkaa dagatanii jiran rasuli rabbii sala allahu alaihi wasallam khayri isii illee takkaa dagatanii hin jiran kana bira dabranii saaxibban isii ka eega isiin duutelle hadiyyaa erguufii turan rasuli rabbii sala allahu alaihi wasallam beera hiriyyaa isii hiriyyaadhan khadiija hadiyyaa erguufii turan rasuli rabbii sala allahu alaihi wasallam kana irraa barannaa duubanu kana barachuun nurra jira artani mana ulfinni akkanatti gadi baha jechu namni du'eef khayriin isaa hin duutu tolli isaa hin du'u khayriin in dabarfate hin du'u inumaayyuu rabbiin barakachiiseefit khayriin kunille warra hafee waliin hafet warri hafellee du'aayii godhaaf jechu kanaaf jecha yaa obboleeyyan kenna yaa obboleettidhan teenna kana beeka ولا تنسوا الفضل بينكم جرا قرت ربي فضلي
caalchisa rabbiin jidduu keessanitti godhe hin dagatina tola walii itti ooltan hin dagatina isiilleen khayrii dhiirsi dalageef akka hin daganne dhiirsillee khayrii isiin dalaydeef akka hin daganne arte akkasichi duuba walii beeka akka rabbiin illee duuba rahmata isinii godhu rabbiin kanatti eemare walii beekutti eemare intalti mana akkanaa keessatti guddatte intala akkam taati haadha akkanaa taati uf duratti ilmi mana akkanaa keessatti guddate ilma akkam taya abbaa gaarii taya innillee kanaaf jecha agarte ulfinni manaa gadi baya kanaaf jedhan ulfinni manaa gadi baya guddisa gaariitu argama abbaa gaariitu nama guddisa haadha gaariitu nama guddisa ollaa gaarii jiddutti guddatan kanaaf jecha rabbiin agarte barakaa namaa godha ilmallee rabbiin barakachiiset intalallee rabbiin barakachiisa jechu warri akkanaa duubaga warra rabbiin duniyaa tanatti illee qajeelche akhiratti illee hoffolchu jechu kanaafu rabbiin wayta sunnaa nabiyyii irraa dubbate wayta ambiyoota ufii irraallee dubbate haala isaanii tola isaanii irraa wayta dubbate maal jedhe rasula ufiitin sala allahu alaihi wasallam ulaa'ika alladhiina hada allahu fabihudaahu muqtadeh isaan sunniin sii himne suni ka isaanii sii odeessine kunniin ka haala isaanii irra amma beeytee jirtu kuni warra rabbiin qajeelchisani ulaa'ika alladhiina hada allah warra rabbiin qajeelche fabihudaahu muqtadeh qajeelluma isaanii sanitti hidhadhu atillee akkas ta'i jechu itti fakkaadhu jechu hordofi jechu kanaafuu isinis yaa obboleeyyan kenna haala isaanii iyyaafadha gaafadha baradha haala beera isaanii gaafadha iyyaafadha baradha itti dalaga itti fakkaadha obsa irraa baradha qorsa irraa fudhadha qajeelluma irraa fudhadha wal jaalala irraa fudhadha walii dhagahuu irraa fudhadha irra walii dabruu irraa fudhadha sahaabaan rasuulallee sala allahu alaihi wasallam warri isaan guddisan dubartiin isaaniillee akkasitti guddatte jechu akkasitti jijjiiraman jechu akkasitti tolan jechu akkasitti walii tolanit akkasitti islaama hundaa tolanit nafse ufiitiif tolanit haga tolan jabeenna dubartiin qajeelluma mana keessaa bira dabrite osoo iznii ka godhaniif taate baatee jihaada gooti sayfii baattee baatee sayfii baattee silaa jihaada gooti jechu haga imaanni isaanii jajjabaate jabeenna haga tolli isaanii jabaate jabeenna kanaafu rasulli gartee jihaada irraa gaafannaan beerri irti hin jihaaddi jihaada hojjattee khayrii hagana ga'u argatti nu maal taana jennaani beerarra ka jiru jihaada lolli keessa hin jirretu keessa jira jedhani jiraaf jedhan maali jihaadni lolli keessa hin jirre jennaani umraa fi hajjii jedhan umraa fi hajjii jedhan kanaafu yaa warra rabbitti amantaniho yaa warra rasula hordoftaniho yaa warra rahmata rabbii kanarraa qooda fudhatuu barbaaddaniho diinaa rabbii kana jabeeffadha duniyaa barbaaduuf jecha biyyaa yaatanii karatti harcaatanii kun osoo haraama hojjetu baharri nyaate yookaa bineensi nyaate yookaa namni ajjeese ichi taphate tana buutee isaa dhaban kun maalirraa argama akhiraa laaluu dhabuu irraa argama duniyaan namatti mul'attee akhiran nama jalaa dhokachu duniyaa argatuuf jecha biyya ufii illee gatanii warra ufii haadha abbaa ufii gatanii fira ufii gatanii beelayanii dheebotanii sodaatanii haraama dalaganii osoo duniyaa sanilleen arganne osoo bakka duniyaa dheebotanii fi sanillee hin geenne karatti bineensi nama nyaata jechu maal rabbitti himaree warri akkana ta'e dhiira irraayyuu tahina dubartii irraayyuu tahina maal rabbitti hima warri osoo haraama dalagu karatti kufee hafe ka qabriin isaa bakka kana buutee hagaraatitti warri isaallee firri isaallee hin beyne firri isaa warri gadi dhiisee bira hafe qajeelche
du'allee bakka kanatti du'anii kan beekin boottillee ka ittiin galtee bakka akkanatti du'anii gaaf akkanatitti du'an jedhanii hin beekin maal godhuufi dandaarre haqa gadi dhiisanii qajeelchanii bori duniyaa ergiti jedhani bakkee isiin buutee dhaban maal jedharre amma rabbii ufiitiin maal jedharre yaa warra rabbiin ilmaan isinii kenne dubra isinii kenne rabbiin irraa isin gaafata beeka gadi dhiiftanii bineensa nyaachiftanii bineensa namaa nyaachiftanii bineensa mukaa nyaachiftanii bineensa baharaa nyaachiftanii dubri teenna bahara keessatti qurxummiin ta nyaate meeqaa kam dhirti teenna ta bahara keessatti qurxummiin nyaate meeqaa kam ta ilmi namaatu akka bineensaatti nyaate meeqaa kam ta kana buute isii dhaban meeqaa kam ka ammallee nyaataa jiru meeqaa kam akka rabbiin sodaattan akka amaana rabbi isinitti kenne tana eeydan yoo zamana jaahiliyyaa yoo zamana awaamaa arabni ujoollee durbaa awwaalte isin maal godhaa jirtan awwaalumallee bakka itti awwaalte beeyti arabni isin bakka isin itti awwaalamtelleen beeyta bahara keessatti qurxummii nyaatitti yookaan immoo sumaalee keessatti nyaatamitti jibuutii keessatti nyaatamitti yaman keessatti nyaatamitti nyaatamte jechu amaana rabbi isin tiisine ta rasuli rabbi sala allahu alaihi wasallam isinitti kennan amaanaa isinitti jedhani ilmaan teessan amaanaa isinitti kennani dubra teessan amaanaa isinitti kennani yoo guddisa isaanii tolchitanii toltu itti hojjettan jannata rabbiitiin gammaddan jedhanii isinii ka himan rasuli rabbii sala allahu alaihi wasallam kanaaf jecha yaa warra rabbitti amantan yaa'ii kana dhaaba rabbii keessan sodaadha rabbiin ilmaan nuu kennellee nuu qajeelchee dubra nuu kennellee nuu qajeelchee warra itti qajeelee qajeelumarratti isaan guddise duniyatti illee ittiin gammade akhiratti illee jannata waliin seenu rabbiin hunda kennaa nu haa taasisu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شر